Reka nongere mbifurize kugira umugoroba mwiza wo ku itariki ya 4 ukwezi kwa mbere 2026. Ni operation yatwaye isaha imwe yose kugira ngo ingabo zo mu mitwe yihariye ushinzwe gutabara urukomezi yitwa Delta Force zize guta muri yombi uwitwa Nicolas Maduro n'umufasha we Flores. Akaba rero bamaze no kugezwa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Binateganyijwe ko ku munsi w'ejo nta gihindutse bagomba kugezwa imbere y'ubutabera. Ayo makuru ingenzi mbazaniye kuri mugoroba, inkuru yihutirwa cyane kuri Madame Ingabire Victoire Muhoza, umunyapolitiki utavuga n'umutetsi w'igihugu cy'u Rwanda wari usanzwe afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye i Mageragere. Nyuma rero iyi operation ikomeye cyane kandi yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Donald Trump, ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa ndetse kandi amaze gufata indi myanzuro ikomeye cyane. Akaba rero hari ibihugu bitatu amaze wagasopo, ibihugu bitatu nabyo ndaza kubigarukaho muri rusange. Reka mbere gato yuko nza kugaruka ku nkuru yacu nyirizina ya Madame Ingabire Victoire Muhoza, inkuru yihutirwa cyane itugezeho muri umugoroba wo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 2026. Inkuru rwose nziza cyane. Reka mbanze mbahe inshamake makuru ingenzi. Ni byinshi cyane byakomeje kugenda bivugwa ndetse President Donald Trump akomeje gufata ibyemezo bikomeye cyane. Mbibutsa ko mwibuke neza mbere yuko muraza kumva inkuru, mwibuke neza inkuru nigeze mbagezaho y'umuhungu wa Madame Ingabire Victoire Muhoza yasabaga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko cyashyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda bakarekura nyina. Yavugaga ko nyina afunzwe ku mpamvu za politike, ati u Rwanda rukwiye gushyirwaho igitutu kugira ngo mama arekurwe. Ariko icyo gihe u Rwanda ibyo byose rwagiye rubibona, rubicisha agaciro ruvuga yuko nta shingiro bifite bitewe n'uko ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda n'ubutabera bwigenga. Muribuka ifungwa rya Bwana Paul Rusesabagina n'uburyo yafashwemo n'uburyo yaje kurekurwamo, byose utwo tuntu tunote mu dushyira ahantu ku ruhande ubundi tuganire kuri aya makuru. Reka mbaze mbihe inshamake makuru ingenzi agezwe muri aka kanya, hanyuma mbahe andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Reka n'ubundi mpere muri Venezuela mu buryo bw'inshamake kugira twihute tuye ku nkuru yacu nyirizina. Mbabwire ko urukiko rw'ikirenga rwa Venezuela rwasabye Vice President gufata ubutegetsi by'agateganyo. Urukiko rw'ikirenga rwa Venezuela rwategetse Vice President witwa Delcy Rodriguez gufata inshingano zo kuyobora igihugu by'agateganyo nyuma y'uko President Nicolas Maduro afashwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyemezo cyafashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 3 Mutarama 2026, aho urukiko rwavuze ko Delcy Rodriguez agomba gufata no gukoresha mu buryo bw'agateganyo ububasha n'inshingano zose zijyanye n'umwanya wa perezida hagamijwe gukomeza imiyoborere ya leta no kurinda umutekano w'igihugu. Urukiko rwagaragaje ko bitavuze ko Nicolas Maduro yakuwe ku mwanya wa perezida. Icyemezo cyasabaga ko habaho amatora minsi 30. Hagati ariko itangazamakuru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangaje ko Nicolas Maduro yageze New York nyuma yo gufatwa n'igisirikare cy'iki gihugu. We n'umugore we biteganyijwe ko bazaburanishwa ku byaha bifitanye isano n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'iterabwoba. Nicolas Maduro yajyanywe muri gereza ya Metropolitan Detention Center i Brooklyn, aho azategereza kuburanishwa mu cyumweru gitaha. Nyuma y'iki gikorwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zizakuraho by'agateganyo ibihano byari byashyizwe ku ndege zinyura mu kirere cy'inyanja ya Caraïbe nyuma y'uko ibitero byagabwe ku mato hafi ya Venezuela byatumye indege nyinshi cyane zihagarikwa. Mu bihugu bitandukanye, abaturage bamwe ba Venezuela kandi batuye mu mahanga bagaragaje ibyishimo nyuma yo gufatwa kwa Maduro, ndetse bamwe bakora imyigaragambyo yo kubishyigikira mu mijyi nka Santiago, Buenos Aires muri Argentine ndetse na Miami. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela yatangaje ko igikorwa cy'Amerika cyahungabanyije amahoro muri Amerika y'Amajyepfo, mu gihe ibindi bihugu nka Mexique na Cuba byanenze iki gikorwa cyakozwe na Amerika. Mu gihe urujijo rukiri rwose rero ku hazaza h'ubuyobozi bwa Venezuela, amaso yerekejwe ku buyobozi bwa Delcy Rodriguez agomba kuyobora igihugu by'agateganyo n'icyerekezo kizafatwa mu minsi iri imbere nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Ariko kandi ku rundi ruhande, uwitwa Donald Trump akaba amaze gusura itangazo rikomeye cyane ndetse ahagasopo ibihugu bikomeye byo muri Amerika, aho President Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihanangirije guverinoma Mexique, Colombia na Cuba nyuma y'igitero cy'ingabo zidasanzwe za Amerika mu murwa mukuru Caracas cyasize Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore bafashwe. Trump yasobanuye ko iki gikorwa ku buryo bwo kurwanya umugambi w'iterabwoba rishingiye ku biyobyabwenge, ashinja Nicolas Maduro kuba akorana n'amatsinda y'ababicuruza bakabyinjiriza muri Amerika. Mu kiganiro yagiranye na Fox News kuwa gatandatu, Trump yibasiye cyane Perezida wa Colombia Gustavo Petro amushinja kuba umufatabikorwa wa Maduro, amusaba kandi kwitonda. Ati afite kokayine, afite inganda zitunganyirizwamo kokayine, agomba kandi kwitonda mu buryo bukomeye.
bijyanye na Cuba, Trump yavuze ko iby'iki gihugu bigomba kandi kuganirwaho, agaragaza ko Washington ishaka gufasha abaturage ba Cuba, ahita ko ari igihugu cyasenyutse kandi ko gihuje byinshi na Venezuela. Birasa cyane ati n'uburyo dushaka gufasha abaturage ba Cuba, ariko turashaka no gufasha abaturage bahatiwe kuva muri Cuba bakaba batuye muri Amerika. Bwana Trump yongeye kuvuga kandi ko hari ikigomba gukorwa kuri Mexique, ashinja amashyirahamwe bacuruza ibiyobyabwenge kuba ariyo ayobora igihugu, kandi ko Perezida Claudia Sheinbaum Pedro w'iki igihugu abatinya. Ati bayobora Mexique, ati nabimubajije kenshi nti urashaka ko twirukana aba bantu, aransubiza ati oya ndabinginze, bityo rero tugomba kandi kugira ikintu dukora. Akaba rero yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu, reka mbabwire ko andi makuru aravuga yuko igihugu cy'Ubwongereza ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa bagabye igitero gikomeye cyane ku bubiko bw'intwaro za Syria. Ubwongereza n'Ubufaransa bafatanyije kugaba igitero cy'indege ku bubiko bw'intwaro bwo munsi y'ubutayu bw'ubutaka bwifashishwaga n'umutwe w'iterabwoba Islamic State muri Syria. Minisitiri w'ingabo y'Ubwongereza akaba rero yatangaje ko indege z'intambara zo mu bwoko bwa Typhoon zakoranye n'indege z'ingabo z'Ubufaransa mu kugaba icyo gitero. BBC yatangaje ko icyo gitero cyagabwe ku bubiko bw'intwaro munsi y'ubutaka buherereye mu misozi iri mu majyaruguru y'umujyi w'amateka wa Palmyra muri Syria. Icyo gitero cyabaye kuwa gatandatu tariki ya 3 Mutarama 2026. Ubwongereza bwavuze ko mbere yo kugaba icyo gitero habanje kandi gusesengurwa amakuru y'ubutasi mu buryo bwimbitse hagamijwe kumenya niba aho hantu hakoreshwaga mu bubiko ukubika intwaro n'ibisasu. Icyo gitero cyagabwe n'indege aho zarasaga ibisasu ariko zifite n'ikoranabuhanga riyoborwa ku miryango y'inzira zigana muri ubwo bubiko. Izo ndege kandi zifashishijwe zari hamwe n'izindi zo mu kirere, zizongeramo kandi benzene, kandi nyuma y'icyo gitero zose zasubiyeyo nta kindi kibazo zihuye nacyo. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza yavuze ko igitero cyagenze neza kandi ko kugeza kuwa gatandatu nijoro nta kigaragaza ko abasivili cyagizeho ingaruka. Minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza John Healey yavuze ko icyo gitero kigaragaza ubushake bw'igihugu cye bwo gukorana n'abafatanyabikorwa mu gukumira ko Islamic State yakongera kwiyubaka. Ati iki gikorwa kigaragaza ko Ubwongereza bufite ubushake bwo gufatanya n'abandi gukumira ko Islamic State yongera kwiyubaka no kurwanya ingengabitekerezo zayo zishingiye ku ihohoterwa mu burasirazuba bwo hagati. Umutwe wa Islamic State ni umwe mu mitwe y'iterabwoba ikomeye cyane ku isi, wari warugaruriye ibice binini cyane bya Syria na Iraq, ariko muri 19 waje gutsindwa wamburwa ibice binini cyane. Gusa umuryango w'abibumbye ugaragaza ko kuri ubu gifite abarwanyi hagati mu 5,000-7,000 muri Syria na Iraq. Ingabo z'Ubwongereza zimaze imyaka irenga 10 zikora ibikorwa byo kugaba ibitero ku birindiro bya Islamic State. Icyo gitero cy'Ubwongereza n'Ubufaransa kandi cyabaye nyuma y'ikindi gikomeye cyane Leta z'Ubumwe za Amerika zagabye ku mutwe wa Islamic State mu kuza umwaka ushize mu rwego rwo kwihorera ku gitero uwo mutwe wari waragabye umujyi wa Palmyra cyahitanye abanyamerika bagera kuri 3. Ikaze rero kuri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Aya makuru rero reka mbabwire ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza umuhungu we witwa Remy Amahirwa aherutse kwandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zafunguza nyina cyangwa se ko zavuga nyina we akaba yarekurwa cyangwa se zashyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, hanyuma umubyeyi we akaba yarekurwa. Uyu muhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza yitwa Remy Amahirwa, yongeye kandi kujijisha ndetse no kubeshya amahanga, agaragaza ko nyina arengana, asaba Leta z'Ubumwe za Amerika gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo arekurwe. Ku itariki ya 20 Kamena 2025 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza ataye muri yombi nyuma y'uko urukiko rukuru rusabye ko akorwaho iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Uyu mugore akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru bihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho, n'icyo kwigaragambya. Icyakora umuhungu w'uyu mugore ntiyumva impamvu nyina afunzwe, ari nayo yatumye rero yandikira ibaruwa abo muri Amerika abasaba ko bategeka u Rwanda kutamuryoza ibyo akurikiranyweho. Yatekerezaga ko bakiri igitutu ku Rwanda, hanyuma nyina akaba yarekurwa nk'uko Paul Rusesabagina arekuwe. Ariko mbibutsa ko Paul Rusesabagina yarekuwe kubwo imbabazi yasabye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi no ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar, ibiganiro impande zombi zagiranye. Hanyuma Perezida Paul Kagame icyo gihe nabigarutse aravuga ati hari n'abandi benshi bagiye babarirwa kandi bakoze ibyaha birenze by'ubwicanyi, kuki we atababarirwa. Hanyuma ifungwa rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza
ryaje rikurikiye ibikorwa byo kugambirira ubugizi bwa nabi binyuze mu mahugurwa yahawe abayoboke b'ishyaka rye. Ni amahugurwa yigiwemo uburyo bwakoreshwa mu guhangana na leta burimo mobilization and persuasion, imyigaragambyo yo guhangana na leta na recuperation tactic ishingiye ku kutumvira gahunda za leta zose, dayirema ngo igamije gushyira leta mu gihirahiro n'ibindi. Abazi imyigaragambyo bazi n'ibi byayo, ariko kandi abanyarwanda bumva uburyo ushaka kubayobora yabashishikariza gutwikira amapine mu mihanda, gusenya ibikorwa remezo, mbese gusubizwa mu icuraburindi bavuyemo, aho kugaruka kuri izi nzira enye we n'abambari ba nyina bisungaga mu gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Remy Amahirwa yavuze ko nyina afunzwe ku mpamvu za politiki. Yagaragaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Amerika ibereye umuhuza atazayagerwaho bitewe n'impamvu ashinja u Rwanda, zirimo ubuyobozi yise nyene, ubutabera ngo butanoze, kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, guheza bamwe mu by'ubukungu n'ibindi. Uyu musore yatangaje ko nyina yatawe muri yombi nyuma y'uko anyujije ibitekerezo kuri Al Jazeera ibintu bidahuye n'ukuri. Muri icyo gitekerezo uyu mugore yashimangira raporo zidafututse zishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 wumva atitaye ku mpamvu muzi uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bahoterwa bakicwa umunsi ku wundi urwanira. Icyo gihe yavugaga ko ngo u Rwanda rukwiriye kuganira batavuga rumwe nayo, impunzi n'abandi. Yibagije ko nukivuka azi neza ko ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'impunzi ziri muri RDC bigamije kuvugira umutwe w'iterabwoba FDLR, na cyane ko ari wo uhakorera. Hagati aho ngaho yirengagije ko sitati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze umwaka w'1959 kugeza mwaka w'1998 yarangiye tariki ya 31 Ukuboza 2017, ko abo yita impunzi ari abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya ngo bazagaruke guhiruka ubuyobozi buriho ndetse no kumaraho burundu abatutsi mu Rwanda. Uyu muhungu yagaragaje ko ibyaha nyina akurikiranyweho nta shingiro bifite, ahubwo ko bishingiye ku mpamvu za politike. Yabuzwa n'iki ko nyina akatirwa imyaka 15 akabarirwa 7, hitezwe ko afite umutima umenetse, ahubwo yangeso yarebye ikongera ikazanzamuka umuteguro wo gukuraho ubuyobozi bwamubabariye akabukaza cyane. Remy Amahirwa yavuze ko kuva nyina yafungwa yangiwe guhura n'abo muryango we ndetse n'abanyamategeko mpuzamahanga be. Yongeye kwibutsa ko iby'uko uruganda rwavuka mu Rwanda ngo rwanze kwemerera umwunganira amategeko wo muri Kenya. Uyu munyamategeko uvugwa ni Emery Kwamboka Osiemo, asanzwe abarizwa mu ruganda rwavuka muri Kenya. Icyakora uruganda rw'abavuka mu Rwanda rwanze ko azakorera mu gihugu ku mpamvu umuyobozi mukuru warwo Maître Nkundabarashi Moise yagiye asobanura. Mu kiganiro yigeze kujyana kimwe bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda rya Kadomo Maître Nkundabarashi Moise yagaragaje ko mu mategeko y'imikorere y'abavoka ku isi habamo ihame ry'amagirirane reciprocité, kugira ngo rero wemererwe gukorera mu kindi gihugu nuko icyo gihugu nacyo kiba cyemerera abavoka muri icyo gihugu gukorera mu cyanyu. Maître Nkundabarashi yavuze ko atari ko bimeze kuri Kenya, kuko iyo itemera abavuka mu Rwanda gukorerayo, bityo ko ukurikije iryo hame ry'amagirirane u Rwanda urwahisemo kandi kutemera abavuka muri Kenya gukorera mu Rwanda. Mu mvugo zivuguruzanya, umuhungu wa Ingabire Victoire Moza yavuze ko nyina abayeho nabi kandi atemererwa gufunganwa n'abandi bagororwa. Ku rundi ruhande akavuga ko u Rwanda rutemeraho umuryango we guhura na nyina, ukibaza uko yamenye ko afungiwe aha wenyine kandi atabasha kuvugana nawe bikakuyobera. Remy Amahirwa yibukije ko Ingabire Victoire Moza ukunze kunyuzwamo imigambi y'abashaka kongera guhekura u Rwanda bakarugeza hanyuma yaho rwageze mu mwaka w'1994 atari ubwa mbere yari afunzwe. Yagarutse ku buryo ngo nyuma y'iminsi mike ubwo yarageze mu Rwanda mwaka wa 2010 yahise afungwa ndetse agakatirwa imyaka 15 muri gereza. Icyakora ntiyavuze ko nyina yahamijwe kugambanira igihugu ugamije kukibuza umudendezo ndetse no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Ntiyibukije amahanga asaba gushyira igitutu ku Rwanda ko ubwo nyina yakandagizaga ikirenge mu Rwanda akagera ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi muri Kamena 2010 yahise abaza aho imibiri y'abatutsi y'abahutu iri, kuko ngo yabonaga y'abatutsi gusa. Imvugo yari yuzuye urwango no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mu buryo bwo kudashima, Remy Mahirwa yagaragaje ko nyuma yo gufungwa kwa nyina imyaka 15 yamazemo 8 ubundi akabarirwa n'umukuru w'igihugu, ibintu wabona ko mu nyandiko ye ntacyo bivuze, ahubwo ngo ko yangiwe kujya gusura abana be, abuzukuru n'umugabo we urembye cyane. Ati nyamara kandi ubanza nyir'ubwite ataragwishinga n'uwo mugabo we urwaye, ahubwo ikimubabaje ari kwifashisha umutungo mu by'ubwenge bw'abo muri Serbia ngo ashyire mu bikorwa operation shira ubwo budahungiye twabugahungiye Serwakira sondage n'indi migambi yose igamije guteza imvururu no kugira nabi abanyarwanda ahora yifuza kuyobora. Uyu mugabo yavuze ko umwana we w'imyaka 10 ngo uba muri Amerika ahora abaza abaza igihe nyirakuru azagira kumusura, mbese kuri we ngo nyina niyo yakora ibyaha agahishya mu Rwanda atagomba kwiryoza kuko ari ndakorwaho, ahubwo ngo agomba guhembwa kujya gusura abana be. Icyakora ubanza agahawa kari kundi gahandurika.
ati uburyo uyu muhungu ashishikajwe nuko umwana we yajya gusura na nyirakuru ariko ntaburire nyina iyo ajya gutera inkunga ibikorwa bya FDLR iza gutera u Rwanda ibitero, ati bigasiga bihekuye imbaga. Kuri we ngo nyina agomba kwica abandi ariko agahembwa kujya gusura abo yasize ibwota amasimbi. Ati nibyo ntako bisa, ati guhura na nyogokuru wawe ariko n'abakinwe ku mubyimba muri na 10 ubwo uyu mugore yifuzaga kuyobora abanyarwanda yageraga i Kigali ni abantu kandi nabo bakwiriye ubutabera. Ati marangamutima ye ndetse no gusugiriza ibyaha bya nyina Remy Mahirwa yakomeje agira ati niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ikwiriye gutangira gukoresha ububasha bwayo mu gusaba u Rwanda gukora amavugurura bwa mbere igategeka u Rwanda kurekura mama ati namananiza ati n'abandi bafunzwe ku mpamvu za politike. Yibagije ko u Rwanda ari igihugu cyigenga gifite inzego zirimo iz'ubutabera zigenga, ati zigomba kuryoza buri wese ibyaha akurikiranyweho nta kurobanura. Uyu mugore asabira gufungurwa uretse kuba ati byo guhuza abantu mu matsinda bagamije gutegura imyigaragambyo n'ubundi bugizi bwa nabi. Ati nawe wigeze kandi kuvuga ati ntewe ishema n'ibikorwa bya Wazalendo. Ati ni umutwe wakomeje kugira uruhare mu bwicanyi bwibasira abatutsi b'abanyekongo. Ati kugeza naho babagwa inyama zabo zikotswa bakaribwa ku mugaragaro abandi bagatwikirwa bakameneshwa n'ibindi. Ati nyamara ibyo bikorwa byabo bigayitse bikamutera ishema, ari nayo mpamvu ngo yarasigaye akora ubutaruhuka ngo no mu Rwanda abigaragaze. Remy Amahirwa yayobeje amahanga ananirwa kandi kwibutsa uburyo nyina wizerera mu gukora politike binyuze mu kubuza igihugu umudendezo yakunze gutera inkunga FDLR igahunga abanyarwanda aha na hariya, ati inzirakarengane n'ubu kandi zikaba zitarabona ubutabera. Remy Amahirwa yatanze ingero ngo z'imiryango mpuzamahanga zemejwe ko nyina afunga ibitekerezo bye, ariko yibagije ko imiryango ariyo ikoresha nyina umunsi ku wundi ngo irebe uko yasubiza u Rwanda mu bihe by'umwijima rwavuyemo mu mwaka w'1994. Ndagira ngo mbabwire ko isi yose yatangiye kwikangamo ifatwa rya Nicolas Maduro wahoze ari perezida w'igihugu cya Venezuela. Yatumye ibihugu byinshi cyane by'amahanga bihaguruka bisohora amatangazo akomeye. Muri ibyo bihugu harimo igihugu nk'Uburusiya, harimo Ubushinwa, Ubuyapani, Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo ku mugabane wa Amerika, ibihugu nka Colombia byagize icyo bivuga ku ifatwa rya Nicolas Maduro ndetse bikomeje gutera ubwoba abatari bake hirya no hino ku isi. Ifatwa rya Nicolas Maduro ryaba ryarakurikije amategeko? Ese ibisanzwe bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bitandukanye iyo hari umunyapolitike, umuntu ukomeye watawe muri yombi n'igihugu runaka, ati mufungure umuntu uvubana bwangu, ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ntabwo zashyirwa mu majwi yo kurenga kuri ibyo ngibyo? Ni kimwe mu bikomeza kugenda byibazwa. Abasesenguzi, abakurikirana politike mpuzamahanga bavuga ko ibyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga ndetse no kuvogera ubusugire bw'igihugu runaka, cyane ko nubwo Nicolas Maduro yagiye ashinjwa gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa se kohereza ibiyobyabwenge byinshi cyane bya kokayine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagomba kumufata muri ubu buryo. Bivuze ko zarenze ku mategeko mpuzamahanga ndetse zivogera n'igihugu cyangwa se ubusugire bw'igihugu cya Venezuela, igihugu cyagisanzwe nyine gifite amategeko kigenderaho, igihugu cyigenga kitari mu bukoloni bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa, benshi baravuga bati mu gihe Perezida Vladimir Putin nawe akomeje gushyirwa igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bahagarike intambara igihugu cye gikomeje kugira n'igihugu cya Ukraine, intambara imaze imyaka itari mike yihanganisha impande zombi. Gusa Trump yakoraga ibishoboka byose kugira ngo intambara irangire, ariko Putin yasohoye itangazo rikomeye cyane tugiye kugaruka mu kanya gatoya ku bijyanye n'ifatwa rya Perezida Nicolas Maduro. Ubushinwa, Xi Jinping nawe ni perezida w'igihugu cy'Ubushinwa igihangange, ndetse binavuga ko gishobora kuba cyaratangiye gusiga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nacyo cyavuze mu buryo bukomeye cyane kandi kinenga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kivuga ko ibyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidakwiye kwihanganirwa na gatoya. Ati kandi ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga. Ibihugu nka Taiwan, ibihugu nka South Africa byo ku mugabane wa Afurika nabyo byagize icyo bivuga. Byose tugiye kubigarukaho muri aya makuru yacu muri aka kanya. Ese koko intambara gatatu y'isi yaba ishoboka? Abakurikirana politike mpuzamahanga nibikomeza kugenda biba baravuga bati ibi ngibi mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeza kuba umupolisi w'isi, yakomeza kuba
nk'umuyobozi w'isi muri rusange, aho ikomeza kuyoboza inkoni y'icyuma ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika ndetse n'ibindi bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi n'ahandi hose ku migabane itandukanye igize isi dutuye. Ati birashoboka ko ibihugu bishobora kuba byakwishyira hamwe hanyuma bikihaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byayihaniza mu buhe buryo? Mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'ibihano, cyangwa se mu buryo bw'imirwano, mu buryo bw'intambara. Kimwe mu bikomeza kugenda byibazwa. Mu gihe rero ibyo byakorwa, bivuze ko haba hagiye kubaho intambara ya gatatu y'isi. Ariko reka tugaruke kuri Nicolas Maduro wateje urunturuntu hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Urebye kuri front pages z'ibitangazamakuru bitandukanye, yaba ibyo ku mugabane wa Afurika, yaba ibyo mu hirya no hino ku isi, byose urabona ko byagiye bigaruka cyane cyane kuri Perezida Nicolas Maduro wafashwe asanzwe mu buriri aryamanye n'umugore we yishakiye, hanyuma aza guhita atabwa muri yombi. Kugira ngo tuze kwinjira neza muri inkuru yacu muri aka kanya, reka duhere kuri iyi nkuru. Bati Nicolas Maduro yagejejwe muri Amerika. Indege yari itwaye perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore witwa Cilia Flores yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Stewart kiri i New York. Bwana Nicolas Maduro yabonywe yambaye imyambaro ya gris ndetse na furari, arinzwe n'abasirikare benshi cyane bambaye imyambaro yirabura. Nahoze mbona amafoto agaragaza Nicolas Maduro mu gitondo cyo kuri wa gatatu Mutarama 2025 nibwo Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas, ndetse Perezida Nicolas Maduro n'umugore we barafatwa bajyanwa muri Amerika. Maduro ashinjwa kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. We n'umugore we bahise bajyanwa i New York, aho bagiye gukurikiranwa n'urukiko rwa Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge by'iterabwoba. Ndagira ngo mabwire ngo uyu mujyi wa New York ashobora kuzaburaniramo uyu Nicolas Maduro, umuyobozi w'uyu mujyi ntiyemeranya n'uburyo bwakoreshejwe mu itabwa muri yombi rya Nicolas Maduro. Uyu muyobozi afite amamuko mu gihugu cya Uganda ku mugabane wa Afurika. Bwana Maduro yafashwe n'abasirikare b'Amerika babarizwa mu mutwe udasanzwe woherezwa aho urukombe witwa Delta Force. Aba muri uyu mutwe bamusanze mu cyumba bararamo mu gitero cyifashishijwe indege zigera ku 150 n'aba bakomando. Ifatwa rya Bwana Nicolas Maduro ryavuzweho n'abantu batandukanye. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko bazakomeza kuganira na Amerika ku bijyanye n'ahazaza ha Venezuela mu miyoborere y'imakaza demokarasi. Ati twafataga Maduro nka perezida utemewe, ntitubabajwe n'uko ubutegetsi bwe burangiye. Aba bamukuye amaboko. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko Maduro yatesheje agace abaturage be, ndetse ko bifuza ko hajyaho ubuyobozi bw'imakaza demokarasi buyobowe na Edmundo González Urrutia wigeze kuba umukandida mu matora ya perezida muri 2024. Ubufaransa nabwo buvuze ngo bwamuvanyeho amaboko. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko bari gukurikiranira hafi ibiri kuba, ariko ko icyemezo gifatwa gikwiriye kubahiriza amategeko mpuzamahanga, birinze kubyinjiramo cyane. Perezida wa Brazil Lula da Silva we yavuze ko Amerika yakoze amarorerwa ndetse ko yarengereye ibintu bidakwiye